Kaziranga National Park Extension Protest Committee Rongbangwe Area Committee tumpen Pherangke amai ke phapon pini there chikloni phai thongke prai siarni Kaziranga National Park Extension Protest Committee mate thi hekpen KNPEPC Rongbangwe Area Committee tumpen Pherangke amai phapon bangso amai along kecheng pen kijudan punok terang ahin pensi mai chari pon pen mesen pen mai pachun pon bangso amai along Kaziranga National Park Extension Protest Committee achun bang Mohen B propaganda achunbang Dorsing Kramsa KSYF Amaipu Longdeng Terang Chunbang Chondro Kramsa Anparta Dhuniram Hanse Pendang Lok Pena An Kethegiting Atum Chetongdun Bang So Mayalong Dorsing Kramsa Lapen Mohen B Atumpen Kethan Ponatengke Non Malom Social Media Along Kachetang Club Karibiang Long Along Le Adui Ahoy Kaziranga National Park Atumpen Eco Sensitive Zone Lapen Ke Animal Corridor Kaselam Japuthak Radatum Kisung ke punang ajok klardak pen rong arat atum kacini jia fansi bang somai padu punang koklo pusi tanpon Kaziranga pen Andrew Hanse ni 7 notice Eco sensitive zone aputhak lapen non animal corridor aputhak lahai bu aputhak stabe alangi council along chengwa pin pe lawan ke jok apata alangi ke hodai apata alangi mathathe lawan ke nili lapen nili kuning pakanai asidon dasemet soceng henta pulo itu harmuti kiling arong lapen ada kulungi gitu lapen duar baguri arat stame itu ke kereta nangia alama we itu council do council pesinang sesom ibong council pesinang nangten ibong silahelo non tihek ben nili laselo alam the puthak Kethan pon kangtung. Lapen labang su jitu Kaziranga jitu eco sensitive zone pen cenglo tiger project pusat. Labang ke Mili S General Secretary lo Kaziranga National Park Extension Protest Committee. Mili tunghu 2011-12 pen cenglo non ponta labang so pusat claim bomba. Lapen labang so ke claim ateng pen ini ilitu mingke cethe. Dr. Tuliram Rohan alang di CM Mandepen Dantang itu Tiger Project Aputhak Tiger Project Aputhak ta council along memorandum kikipan cenglam karena tado kami keklempen ajo alang di 2014 aning kana bangke alang di isilong ceraisi labang so Tiger Project Aputhak ta alang di project labangke alang di kancuru vek nanti Lapen Kaziranga itu extension aputhak setame ini tum teglong lo 2015 17 July ahud 222 seson ahud si Kaziranga extension bangke PPA lo pu council along is seson along ta ke cerai ta nasi labang so puthak ini tum ningke labangke alang di Mesen adison kipi mesen leadership pena joksi ini labang so aisno puthak sampai council sesona long arandi bapas pon puthak kan kuna ke 2019 26 September council isi long pensi itu non burning isu puthak Kaziranga eco sensitive zone puthak ta Council sor proyek perbangka isi long cerai. Kasi harap dak pensi itu mingkime. Je nombung dak council bang. Sta harap bang suhut alang di cini ben jong si nili tunglong nang cerap nang situ dunasonte ansu sila bang so khak bante apan ko. Alang di ipu kali der pik ko hai. Kasi non aporohut non karbeno tomas council election nang li dok udah bangke kaprek itu student organisasi tercengok political party itu dia kaprek rara pangke pamam puji atau wa lawang soban klaim dia sikit kasih ini nangli tum sudi lawang so epil dok kacung di pekong kasih lahelo nili EPSLC apane punon ba student organisasi apane punon pa kaprek organisasi langsung ba dutaha ye karbenglong labang so along le puthak itu national park parlo puthak go sensitive zone puthak ini mel koridor puthak bahaya ka do kabe ka pamang huji apha jate
nanggo sudah datang ke nampak masuk itu dengan kasih ni nang itu media produkan nang Tuhan sini media itu patin kan apa hak pada pilihan silahelo dilihin pen kasemet kini lah masuk resmi pen nang Tuhan kecini pon tunggu kan tu kalau lah masuk arlok arap ke pacini kantung tadaro lah segi itu here nangne Sunceng hentara le puno, duar baguri ara le puno, ilitum here nangne, ilitum elongbe, phelang, lake pini kali kako itu ipia dil mata, bangso hawar si kedu, la bangso hawar kedu pen rajok si pini bangke, kaji rong hangpi puamen pe si pini kaji ronga, tanang plang ilo, kasi laso tengkan pulo tengte ilitum ham, nangke heksonji, nangke blungji, pula bangso bang, ini tuh kiri nane, mata nane, apangate, nonate, kosong sih kedua lah bangso teh sih itu tuh tip nangko, itu ada ini bidang ini kiri dan ini atai, lah bangso benda ini soteng benda ya semer pula adu ya boy gitu, nanti harmoni pilih ngarong arah, dak puluh nilong kedua arah, lapen duar baguri long, itu duar baguri ya semer Ingle ngarong ba ladak rong pierong arah kata cendiri lo itu nabangsu akisu nabangke itu jogbeki ini dulu karena otomas council asiem Dr. Tuliram rong hangdo alang di itu pakai rapeci masih lasoi sulam penan non itu ladak arah non si bisa sunsi dulu kita ahok penalam je thandam bulu tangte ladak ini kayaknya tum raja Samsung teron milik lapen aku mido lagi 20 rani raju ini las atun tawang loda lasi alang itu gitu impori ke bang misal lo kita lasu isu bangke damtang 2011 duel nikah pensi lasu metas pada isu bang eklan lo hasil dunia itu Kajama Extension Protest Committee ampas nemera ta studia la penido tum terpaksi e phong lo tenang anak phong itu jesong ratul pa katesong padulo lasul wat council la ni tumdang lo la pen ladak ekeng pen right 30 km to say ladak Kajama Extension long le dia je butha jadi tum Kajama director kostami memorandum di dalo ya asai pun denglo la si non ba si jithan ka to lam thela lo mili tum kecheng 2011 aningkan 12 aningkan pe ni kesong kecheng dulu hala sodu ini Samsung teron milik benda lo penaan kiasi itu hala sopor uta nangku lupa penang sesong kusante hala keceng dengan selang kita nang sesong kusante ini laso ha no la po ana kisu angke ni dia ti kusini ni mata kita isi non ma isi mane kibu bang tu lam ba lo non bang ke tuteli mane ditung ke cek lo bang ke non isi political isi kalar ko tu masuk sini lasi lasona bang ke nitum tuningri lo ba nitum puntum bang lason political khalana ke pudul bang ke lason digeja nanti afe itum kado ada sini laso metas ke nombe purely court metas dam court of law supreme court law laso kutha pakai cedang bom lo laso apu tahaksi damtang 28 masa nistame karben lo autonomous council lahin pen laso supreme court lo kacedang laso puthastame karben lo autonomous council pen kenep appeal stame 28 March 2020 PDB TP kolam tadi tum abulong lo lasi ini militum damtang council CM Dr. Tuliram Rohan Sar pen kacitong dampen dini galang di lamcang ki piduna teng pen ini nonton dalam so lamcang teng pen si CM Tuliram Rohan Sar stame itu man arjap tipen cesong kilo laso pen si pini tum alang lihat coro wek nanti ade ini Supreme Court case kacidang lote kado kowe tangka maha kuano nikeda lagi tum prai cinilo